Khasi Student Union langsung ton union haka arfu trek na wiang adapsan kalalet banyak kendu yo SDO ka MED PCL harkat kajing tho banne pisngo hau haka bai de bat kajing bat street light hapo kastong langsung ton kaseng lingba ba lasterwal renja presiden ki isu langsung ton union ulong ba kajing thot ki street light hapo kastong kapu jing ba kora kajing mah kaya kayang haki jaka bodom haka bai de bakani SDO ka MED PCL ulap pensai Syakaseng ba kini ki street light kibapet kadai nak smart city hendrai menta kampet susu ulong ba la syakasengi nak yang ka office MEPDCL USDO on sapa UGE bo unjurep yakti street light bat laladon kam mapen bha kin sapen bha John ki nosong snong kat tuknya ang mga limbang street light kam long sangan su phi ba kaya kian ki lani di kam sangan su iti khana khlu kam tam khana samlaru beli bai ki dictation le di kam sangan su ngor ki street light bun ki bandem tik layo ni jor tu tem tang layo wan mi slash ko MPDCL bagi kelu SDO so pasa di lai pensai ni abai di batkannya ba jika smart city jika beros kata ki maintenance ki kali bisa smart city na smart city menta kam sim akhri isu kelater kiti kat kompetisi yo tip ni te nak kaliang ni so SDO menta na kindu pat di on ba iki begitu kiliti baniat ni hab ya so khamat ni kaliang sigi kin pha men pawa iki ni ki ba khamat iki ki ba ki slide ki ba menta ki ba lep kibun bah tambah wala kataru lada kimla nakasparu dari pha junior engineer jungi bikin pendiarap nang ban sna ban repair ki still like badan dia by day ban gitu ki ba nasa ban dan kamban ligmi sa office ba kham solo dulu te sa ligmi ki ta ba tip ni ki ba boros kata ka maintenance ka day na po smart city tambah kecil jungi lu istiw baik malau banai istiw apa street light nasional hangre display ba maintenance pad ka area ta dan nanti nak tu teng yo jor atone teng wan mi teng sayo jitip shiny so pasa rasa janmi nama ba mensi kenamuan kiloan janmi ba janmi hingin itu ai ki balep ai ki bame te first priority te ingin lesoi jaka ki bakham kendong bersih bejulip kita ingin sang repair so kita